Every bia wodi weni betire mo e supermarket anase mo obi akwa kodi dwa no. Eya na ye ma okrata e no kire se waba beto ade ne ma woto ye ne ye de ni nyina aguso ene ho bo ene usika no ne ye nse sample ka kire ni nyina no eya na e wo so ye tintim e de ma wogia na wani age na obi ehunu se okọ mo we ya na supermarket we koto ade ne no na e wo fonton from Jumedie so Dr. Obaahemaa Foster the walking pharmacopoeia. What's not saying or church says I receipt no say o de ma abofra na say oba penfo a eya na ehu ye pa na niema na yehu pa na say ensuo mpo wo nsa na wo de bekrem last bi me ba ha me de ade we kire say ade we on friend tema receipt me kai say mo me yam hye me pa na me aso kai say ade we say uko supermarket a na e de ma ade we ya take bi kura je say o guy je say ko mo we say mi wie pe e wo say me di seminar ko horo me nsa ade ama so munti yeah they flex you kura je say ko mo nche we eni kwan say e ka oba akolansa yes I'm telling you this on friend tema receipt na e contain bibi on friend endocrine endocrine we say endocrine no e bibi a e ko mu anase kan ho a e disturb anase it brings about disruption of hormones. Okay. E jade we say e kan o sana say we are paying for the anya ma akura de we eni kwa say kan o sa because enye mo bi about paying for ne nkwada de e west kura serious de ntia sa endocrine ni ntia endocrine no de na say no we mu tie say I say hwema na twetwe nyoma ma e contain beefs no and can say beef no ya kana semanti e say wate eti onya substitute that's the number 6 ontumi che pass na mo sesano no na wa make no e dey say beef no s ni nyina carcinogenic ni na beef no for na yes e betuma how especially reproductive ebe ham no reproductive which is awo and also na pay afi developmental abnormalities ade we receipt we keke na wo do sa so ade na we enum no na won se die hu kran se sensuo kakra wo sa ho de a ene we kura nkai